Televisione Mkanano FM. Sembra che altro Joe Shirimani na bangoni bandao. Hema Tlevezu. Aso bango sema Tlevezu. Kuna leswi ingeno ko ibai irikwa shenda. Ibai ashatui ai kandisa. So kuna leswi bango ikuscreena. Ba dubula esibamlesia sha COVID-19. Prince Rangane na Penny. Mara loko kuri khehla Dr. Joe Shirimani va kona. Lo nga tshemi twana va ko yine ramoyo kokwana aye kokwana ipukile ngobo no ya ikhetsina ina ikona nakuhisa jambo so jabe so mixer va kona khehla so ai va rindzeni lavan'wana va duvula xipamni xa COVID-19 loko va nghena la ya suka futhi loko u nga ri twi eka Munghana Lonene FM tiva leswaku aridi mahahlwa ya Shirimani lawa hiri ho hi maribye I rhangani ya lava vulavulaka sweswi la ka Munghana Lonene ni yo dzumba na mat va mi duvurile la xibamlexi xa COVID va ni bili pele va ni bili swa mapele a yimeleni mayingani na ye va n'wi ba ivi yi vhela yi suka va n'wi gandlagandli leswaku mingiseri yi sukile futhi mi n'wi tivile khehla wu kona hi vona va nga sungula kahle na Prince Rangane hikwala a yi sungula kahle uri i mayini I mahahla ya Shirimani lawa ni ri ho hi maribye hi ri ho hi maribye yi ta suka mingiseri ti pfuna ni tlanga risimu leri ne risimu leri a nga se ri kandziyisa eBenny Mayengani a ri kwala tindhawini kwala overseas ivi loko a ku amawelele vazala Joe ni ku swi vula yini leswi a reti hi leri risimu ra kona mingiseri Benny Mayengani swa ni fanela President Mayengani wa vulavula amahele mene rungula la ka vadzayarang va kulukumba lava ni va runguleni ri kule America a New York Times Square hi so ni va hleketa ku va yisa lava ni tsutsuma na video ya kona yes ivi loko ni ta vona video liya ni ku se ku endle ku humelela yini laha sungula moyi ranga yi apologize ka vayingiseri ku va munhu a ni leti ngopfu swinene ngopfu a swi tshamisekanga vanhu va tshike mitirho ya vona va lava ku yingisela hina ni leti too much vanhu ni na xoko mitirho yi yimini ngopfungopfu laha Limpopo na Gauteng vanhu va tshikele hinkwaswo va swi endlaka a swi tshamisekanga ku va ni ri leti hi ndlela leyi ni rivaleleni xandla henhla ka xin'wana mara DJ Mete hakanyingi vanhu va rhanga va tshama hinkwavo vi president yi fika yi nghena President Mayengani wa vulavula hi ta ve sura kahle vulavurisani lowuwani na Dr. Joe Shirimani Prince Rangane na Benny Mayengani loko hi kume tinhlokomhaka ta mahungu la ka hafu ku bela awara leyiwani ya mbirhi ku ya fika le eka awara ya nharhu eka risimu leriya loko mi hete ku ri endla Mayengani va hlamurile khehla hi xipapilani va hlamurile hi xipapilani hi leri risimu ra kona alright seko senga sungula mingiseri khensile nhloko ta mahungu na Nkosinathi Zitha va hlangana hinkwavo tidivene ku busy studio va le ku cineni mhaka ya kahle leyiwani kambe ka mingiseri hi kumeni hi sungula kahle na ku ri wena wa siku ra namuntlha hina hi kume papila ku nga ri rona papila leriya ra khehla loko va tsalela Benny Mayengani kambe ka hi kume papila ra ku Dr. Joe Shirimani va hlanganise meeting kumbe komiti va ku hi vavanuna a hi tshameni hansi hi vulavula swa ka va vulavula yini mina a ni swi tivi tintambu hinkwato va ni tiyisa eka Dr. Joe Shirimani va hi byela hi papila leri va nga tshama hansi va vulavula hi rona va ti hlamusela na vafowethu hinkwavo eka Munghana Lonene FM a khoma ndlela eka Tshuba dokotela aye kokwani ni ta mi vitana kokwani namuntlha thokoza se mi va xewtile vayingiseri loko hi amukela emoyeni sweswi a hi vulavuleni hi papila leri hi nga ri kuma ku n'wina mi ye mi ya hlanganisa emithini hi swoho ni nga ku mhaka leyi is long overdue hi ku ya hi mina i ntiyiso ni vuye ni tshama hansi ni tshama ni hlanganisa ti-dots na ku langutisa xiyimo hi ndlela lexi nga hi swoho kusuka le ndzhaku le ku fika namuntlha se it took a lot of courage for me ku ri ni tlakuka ni yima hi milenge ni ku no wo ni kongoma a xawela
sweswo a swi sukela ka ku va na mina ni tshami na mfowethu Rangani hi langutisa mhaka leku kambe swilo leswi swa music loko hi swi langutisile nkama n'wana swa nandzika loko ku ri na ku twanana ma swi vona so hi te loko hi langutisa mhaka leyi hi vona ku no siku rin'wana xikwembu xi ta hi katekisa hi siku leri hi nga ta tikuma hi ri vona siku ro fana ra namuntlha i ntiyiso se papila leri mbalavulaka hi rona ni ri vonile leri va ri vitanaka ku ri i press release papila leriya ri vulavula timhaka leti ti sukaku le ndzhaku leyi leti a hi ti vulavula aka mithini se ni vuye ni suka na mina ni fika ni vulavula na lowa mfowethu a nga zangi a ku a ni lavi ku vulavula na wena mfowethu ma swi vona hi ku I know ku mfowethu ku na munhu inside of him na loko ni ya ka yena ni ye ni swi tiva ku ku na munhu andzeni ka yena so ni kombela ku a hi hlangani n'wana mani hi vonisana swin'wana na swin'wana ene ngopfungopfu mhaka a yi sukela ka ku ni twa swi nga ni nyike kurhula hi ndlela leyi swilo swi nga hi xiswona hi nkarhi wo leha so i ntiyiso mhaka ya papila yi kona ni ri vonile leswi hi swi vulavulaka i ntiyiso swi nga kwalani ku ngo va na leswi ni nga vulavulaka ka swona loko ku swa boha kambe lexi hi nga ta xi vulavula laha hi ta va hi vulavula mhaka leyi fambelanaka na leswi swi nga eka papila leswi nga le ka papila yini a mi vulavula yini ene mi twanane yini na tshemba ku varhandzi va vunanga bya hina munhu ku Vatsonga hi ku angarhela va swi tiva ku hi suka kwihi na vunanga lebyi mina na vafowethu ku nga Benny Mayengani President Benny Mayengani Benny Mayengani the president na Prince Rangani the producer la hi suka ku kona va swi tiva na leswi hi nga swi endla hi leswi swi va tsakisa swinene ene na swi tiva ku hi ndlela leyo swi fike swi va twisa ku vava loko va kuma ku vanhu lava va rhandzaka swinene a va ha ri swin'we xivangelo ku ve na swo tala leswi swi nga vulavuriwa si mara loko hi tshama hansi ni kuma ku no mani loko no fika ni tshama na mfowethu hi vulavula hi vonisana ku na ku hi ta kota ku tiva ku lexi xi nga karhata hi yini na yini hi fike hi tshama hi vulavula sweswo hi vonisana hi swona na swin'wana leswi hi nga ta swi bula hi loko ya mahlweni i mani sungula hi president Ben president loko mi ta kuma xirhambo xa ku fane ku ya tshama hansi ku vulavuriwa xo sungula xi nga ta miehleketweni ya n'wina a ku ri yini ene mi endle yini loko nta kuma call from Dr. Joe Shirimani xo sungula okay ni ve shocked nyana ku and then Joe mara swi nga hlamarisi ngopfu mani a kaya va ni fonela ngopfu mana Joe ni nge zi ni chava ku swi vula moyeni va ni fonela too much swinene a ni pfuxela n'wananga u njhani and then loko va ni fonela Joe va kombela leswi va nga ni byela swona vete ku na leswi ni lavaka ku byela swona a ni la ku fa ni nga swi vulaki se ni vuye ni ku ka vona ni ku no mi nga swi vuli ku na nkulukumba un'wana ni nga tshama ni hlangane na la Bush early this year va ku Lion u hundzile la misaveni moya wa yena u tlele kurhula i te loko a ni vona Thula Mahashi a ni ri a Pep Store a ku ka mina a teka call loko a ni vona a byela loyi a vulavula na hi fonini a ku ni ku byerile ku swa ku mehe ni nge fi ni nga vonanga President Mayengani se hambi no pfuka ni file mundzuku ni ta yi tlela kahle ku ni ta va ni vonile President Mayengani se ni khongela ku swi nga fani na leswiya Joe va nga mi byela swona Joe a va hi hanyeli mi rhandza ngopfu na xiboho lexi va nga xi teka va mi byele yini president kahlekahle loko hi vulavula leswi swi fonini and then I think leswi va nga fika va mi byela swona a swi ta va kahle swi hlamuseta hi vona all right mara riqingho ra vona ri mi khome kahle loko mi ta vulavula ri ni khome kahle okay Rangani aye no man xivutiso xa kona nge xi ngeteli ma swi tiva sweswiya ku endleke yini loko va mi fonela loko va ni fonela Brajo te govela
la ina ndlela leyi fanelaka hi khomisana yona hi nga va hi yimiseni majoko na matomu kambe tihomu a ti le ku kokeni ku humelela yini mun'wanati then ne valawuri na twin ra wena then ke mkhuluki ke mina a na problem mina nta fonela twin ra mina hi nexe okay ivi twin ra mina ni ri fonela ivi muku yini loko mfowethu wena un'wana mani hambi xo bale xidumako wa swi tiva ku a hi dya yini a hi hlupheki ku fika kwe since 2000 until he build up a Limpopo poison hi 2011 se hi ku navela ka mina kumbe kombela ka mina ambilwini ya mina na hi ku ya hi vaseketeri va mina na wena na Dr. Shiremani a ni ta navela ku hi yisa ntima ya hina amahlweni ni nga ri na ku tipfinyinga n'wana mani a ka na problem okay mina na wena wa yi tiva kholo foni ya mina a hi hlangani face to face hi vonana okay se ni a ku na problem I will do that ivi ni swi endla then ku za hi va hi hlangana hi va hi ri la i ku va ni lava ku lexi hina hi nga xi sungula xi ya mahlweni vaseketeri va hina va tsaka tinxaka letin'wana ti na peace ti na unity tanihi ti-artist na hina ni lava ku minduku va fika va ku vanhu va kota ku hambana va tlhe va vuyelelana va tlhela va va strong ku tlula laya swi vula ku i ma hi xavisi se mi tena tin'wana i ma hi xavisa mikiseri ya vuya rhangani u vulavula hi ku vanhu va hambana va tlhe va vuyelelana swi nga va swi vula leswiwona eka Limpopo poison ya vuya mikiseri Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Mr. Mgarone FM vuyile hi vulavula na Khehla Joe Shirimane na Prince Rangane na President Penny Mayingane Prince Rangane u yibyele ku kuna vanhu lava va hambanaka va tlhelaka va hlangana me loko ni hleketa kahle ni ta vuya eka Khehla ku President u ri leswi swi nga vuriwa hi Khehla yena a nge swi vuli va ta tivulela hi nomu wakwe kambe ku kuyisela ndzhaku ya mingiseri ndzuka hi 2011 sa va vurile nyana Rangane la ku ve na Limpopo poison kumbe ni nga sungula hi Mahlebezulu na vangoni va ndhawu lani a ku ri na Prince Joe na Mr. Maroya kokwalani kambe ke loko yi famba hi ku 2012 saku ma vo tibabeni kuma swin'wana swa kahle ngopfu ku ya fika eka 2013 loko hi vona Beautiful Girl na Benny Mayingane heke yi va kona ivi Zing Zong na Zeng na vo Los Mateka hi laha va nga famba kona kambe ke endzhaku ka swona ku ya ku endleka ku nga ku se a ka ha na ku tirhisana Khehla ni nga navela hi rhanga hi laha ka ku Mayingane i ri ku na swin'wana byela swona hi komisa njhe mi hlamusela ku mi te yini yena a ku vona va ku yini ivi hi ta kota ku vuyanyana laha ka 2013 laha timhaka ti nga suli ku onhaka kona mhaka nkulu leyi a ni lava ku byela mfowethu i ku ni nge vi na kurhula loko xikwembu xo tshika xi ni tekile siku rin'wana ni kha ni tiva ku a ni na peace na yena hi ku tikuma hi hambanile hi nga tirhi swin'we a swi ni khomangi kahle malembe lama hinkwawo ende loko ni hlangana na lowa mfo a ni n'wi byela mahlweni ku amatihlweni ku n'wana mani wa swi tiva ku ni ku rhandzisa ku yini ni vulavula so hi tshamela u koho a nga ni phikisa loko ku ve a ni vulavuli ntiyiso se hikwalaho ka leswi nga humelela leswi a swi humelela hi malembe na malembe a swi nga koti ku va hi ri swin'we kambe amoyeni wa mina swi nga ni tshami kahle a ni nga ri na kurhula a ni nga ri na kurhula moyeni wa mina so ni vona ku va ri ku fa ku etlela ni nge vulavuli hi ku fa kambe no vula ku loko ni fanisela ka yena i ni byelela ku i nga vuli sweswo buti hi ku siku rin'wana i ta vula swo karhi i faniserile na hi example se loko ni lava ku hi endla peace and peace leyi hi endlaku yi va yi ri xikarhi ka hina hi endlela na vanhu lava hi rhandzaka ma swi vona so leyo a ku ri mhaka nkulu na swi tiva ku loko ku ri na kurhula a xikarhi ka vanhu leswin'wana swi ta hi ku landzela leyo hi yona yi nga ta va yi ri leyi rhangelaku swin'wana na swin'wana leswi nga ta landzela and then yi tani ka yena ni nga ri na ku chava ni kha ni swi tiva ku mhaka leyi ni yaku ka yena hi yona
i mhaka leyi yi nga straight. Loko tsundzuka kahle Khehla a ku ri 2013 vo November mi ri ku endleni ka album ya n'wina yi fane yi huma ku sele mavhiki mambirhi ku veni yi va yi huma album hi laha hi nga sungule ku twa ku ku na hehe ku ri album liya ya hekeleheke ni nge lavi hi pfuxa swilondlo swa khale kambe ke ni nga vutisa ku timhaka ti sukele kokwalaya loko ni tsundzuka kahle yes loko ni tsundzuka kahle hi ngo swi tshika swa ku endleke yini swo tala swa vunanga na tinsimu na swin'wana na swin'wanyana Beni va hlamurile Khehla ku impela va mi fonile va te mi nga kaneta ku hala ku impela leswi va nga swi vula va vule ku va nge chavi ku mi byela ku ayikho a yi tirheni ya mahlweni se hi nge hi vulavule hi rifu rhangani va ku vanhu lava nga hambana va vuya va tlhela va hlangana ni kombela president Bayingani mi ni byela ku hi ku tiyisa ka n'wina DJ Matt xo sungula ano la ku mi tekela ntirho hi swona a swi ta va kahle mi hlayela vayingiseri papila rero ra press release because already loko ri press release ri le vanhwini and then maybe Bujo va nga va na ku yangula ka swona ku na vaseketeri va va na clarity i press release swi vula ku raya ka public se that's why va mi rhumele rona mi va hlayela it's fine ngo swi katsakanya maybe ni nge lavi ku tlula ngopfu xikombelo xa n'wina kambe ke ri se ri kona eka ti-social media a ni ta ku vayingiseri leswi ni nga swi vula eka Khehla nte ku na papila ri nga kona eka ti-social media se ni ri vonile na le ka ni voni na King Chauke a postile vanhu va commenta va tele na le ka Munghana ta va ri kona kokwana va kona ka social media kokwana yes a hi hlayeleni leswi me ni nga swi vula president u ta ni teni ka kokwana ni te kokwana papila mara tiva mi ri vone va ku iya ni vula kokwana wa DJ Matt a kaya Bush a va kona ka Facebook kumbe vulavula hi vayingiseri ku katsakanya lani a ni ngo hi la ku i kuma common ground because loko ya hlangana na Bujo a ku ri ku rivalelana yes a ya vulavula hi ku rivalelana then hi we hi twanana ku swin'wanyana swi ta vulavuriwa after se a swi ta va kahle muhaxi mi nyiketa vanhu va mahungu lamanene yo ka nga hlawuli ngoye va hlayelele xipapilani ku fana na leswi swi hlayisisi kona DJ vakokwana xipapilani a va nge xipi xinghezi loko se ni fane se ni translator vene se hi ta dyana nkarhi hi yo mhaka Khehla ne ni te va hi byela hi xipapilani okay kumbe arezi mkhulu mi ngo swi katsakanya hi ririmi ra manani leswi nga tsariwa laya hi nga njhekanjhekisani hi swona papila leri ri vulavula leswi sorry leswi a hi swi vulavula ka mithini ku nga mhaka leyi khumbaku leswi swi nga endla ku hi kumeka hi nga ha tirhi swin'we kusuka hi nkarhi luwa wa album liya ya hekeleheke ende ngopfungopfu mhaka leyi nga langutisiwa laha ka papila ri khumba ngopfu mhaka yo fana na lexi nga hi hambanisa ene loko hi tshama hi langutisile mativa xin'wana na xin'wana laha misaveni ku mi kota ku hanya kahle mi tirhisana kahle swi kahle ku va na ntiyiso xikarhi hikuva loko ku nga vi na ntiyiso sweswo it will catch up with you amahlweni ma swi vona so ri kongomise ngopfu ka mhaka ya leswi swi nga fika swi vanga ku hlangana xikarhi ka hina loko ni tsundzuka kahle na hi ku vula ka papila leri ku ve mhaka ya gold disc gold disc leyi ku nga gold disc leyi a yi humeseriwe erivaleni hi vito ra psychology so ri languteka mhaka leyo hi yona leyi ngopfu yi highlightaku laha ka papila leriwani ende ku nga xivangelonkulu xa ku hi xo xi nga endlaku ku va na problem ma swi vona se loko ni ta yi hlanganisa kahle mhaka leyi ya gold disc ku ve na xihoxo xikulu xi nga humelela hambileswi xihoxo lexi endzhaku hi nga vuya hi xi cleara na management i xihoxo lexi xi nga fika xi endla ku swi vonaka ingaku mhaka ya gold disc yi kongome ka ku va yi twisa munhu wo karhi ku vava ene hi nkarhi walowo ni vulavula hi mani ni vulavula hi lowa mfowethu Beni Mayengani ma swi vona se gold disc leyiwani loko se hi ta vulavula ntiyiso ni yi veka kahle mhaka ya gold disc a ni yi tiva ku ri ku na gold disc leyi fanelaka yi
yi huma and gold disc leyi a ku ri gold disc ya mina leyi a yi ri kaya se mara ku huma ka gold disc leyi a yi huma yi ya teka swithombe psychology a ya teka swithombe hi yona mi ni landzelela kahle ma swi vona so a ku na problem a ni ri loko hambi mo ni lombi award ya wena ni ya ni ya teka swithombe hi yona ni ta ku nyika yona ni ta ku lomba yona award u ya teka swithombe na ni ta yi vuyisa ni ri se swi kuma ku a ku vanga na communication between us amongst us mina Prince Rangani Benny Mayengani and then na vurhangeri lebyi a byi ri kona ka nkarhi walowo ma swi vona se loko ya fika mi kuma ku disc liya loko se yi humeseriwa erivaleni i mhaka ya ku no i gold disc ya psychology ya album ya psychology ma swi vona so hi ndlela yaleyo ma swi twisisa ku loko hi langutisile hi nkarhi walowo na nkarhi loko fika sweswi ti-sales ta hina leti ti nga vanhwini leti vona va sendelanaku tona ta hindza na platinum na triple platinum mara in reality loko hi swi langutisa vanhu ku na mhaka leyi ya ku a va xavi swilo a va xavi straight hi ndlela leyo hi kota ku achieve ti-status to fana na teto so swi vula ku Benny Mayengani hi nkarhi walowo a nga xavisi gold Joe Shirimani hi nkarhi walowo a nga xavisi gold Prince Rangani hi nkarhi walowo a nga xavisi gold ku va ku ri problem leyi a yi ri koho se loko ni yi landzelerisa ku ri no man loko ni cheka no ku no kasi ku humelela yini because it was not communicated with me ene mhaka leyi mi kuma ku at the same time yi humelela kwi yi le ka page ra mina ra Facebook ma swi vona mi ni khomela ene page leyi ra Facebook nkarhi walowo a ri controller management so there was an agreement to say okay fine update and so karhi na so karhi ma swi vona se hikwalaho ka ku va ku nga vangi na communication se loko ni cheka ni vutisa va ku no it was a marketing strategy so marketing strategy ya njhani ya ku ri okay fine we encouraging the fan to say music lowu va wu sapotaku va xava va xavisa okay fine va kona lava swi endlaku sweswo ma swi vona mara when they do that they communicate with everyone ma swi vona se hi ndlela leyo swi nte loko mina ni yi cheka ndzhaku ni kuma ku ri no Benny was right because yi fike yi n'wi affecta and then by that time Benny Mayengani was our biggest artist aka stable ni nga lehisi ngopfu ma swi vona se yi kuma ku mhaka leyo before loko se yi fanele ku yi lungiseka it was too late a ku ve se mi kuma ku se a ka ha communicate ka kahle ku ve na ti-problem to fana na teto ma swi vona so swi hlanganisa yini mi kuma ku ri na mina by then I think my leadership was weak because I should have known better I should have done something about it ma swi vona so na mina hi tlhelo leri yi nga ni ta hi rona yi ni te hi tlhelo leri mi kuma ku a hi tlhelo leri nga ni kuma ni balansile na le miehleketweni ma swi vona then I did not lead the whole thing correctly ku ri yi fika yi endla ku va na ku twanana ka swona hi mhaka leyo so la loko ni ta langutisa the biggest mistake leyi nga humelela i ku mina myself a ni kotangi ku yi handla properly so and for that I would like to apologize for that because swilo leswi nga humelela swi endle yini swi endle ku hi divide vatsonga va ka hina ku va na mhaka ya xirilo xa ku music wa ka hina se ku endle njhani because loko ni langutisa Limpopo Poison was big and a hi endla swilo leswi vanhu va swi tsakela ni nge lehisi ngopfu so papila leriya ri kongome laya swinene so loko hi ta tshama ka meeting I apologized to Benny Mayengani about that and then na vurhangeri bya hina hi vuye hi cleara and then hi vonisana ni ku no a hi fanele hi communicate-ile ku sungula maybe we should have taken a different direction ma swi vona so papila leri ri kongome ngopfu kwalano na swin'wana leswi hina hi nga vulavula swona hi nge hi ka ti-details ka swona hi vuye hi vulavula swin'wana hi nga vulavula hi swona va nga swi cleara vo Joe swa le ka album ya Bengo Bengo loko va ha raba ti-voice ta hina ti rabe vo Joe of course mina na Prince na vo Joe hi tirhe album ya Hekeleheke as a team but unfortunately December liya ni vuye ni hanya ka pain yin'wanyani ya ku a swi vava ngopfu a ni ri na Prince by then so vana va hi treat as if we are not part of the album as if ya pupuruka loko ri mina yena nhlayo wa munhu wa makatla ni na surprise nyana for n'wina
I still have this. Okay, yeah. Ungatsineta camera macha. Lava mbona ku live vatambo. Yeah. Ukombisa ephepahungu lapha. Yes. Ngaku ndaritsotsoka leri ri nga vulavula yini? Era 2013 phepha leri. Ra Benny and Prince out. Ndaritsotsoka. So I still have this paper. Mara nyamutlha ntari handula. Yeah. In front of everyone, Marvon. Yeah. Eleri ra handula. Not closure. I got this mat. Masbon. Kuri mfakele mi twisisa pain leyi a ni ri ka yona ya ku andlwini ya mina a ni hava na newspaper na yin'we ya fill up, but I had this fill up leyi nga ndlela matimu ni hava na paper na rin'we, but ni ve na newspaper leyi since 2013 because a ni nga ri na peace. Loko vanhu va tlanga hekeleheke a va hi languta as vanhu vo phoporoka. Mina ni vuriwe swilo swo tala, ni vuriwa munhu wa makatla, ni na jelezi ni yini, but vanhu a va nyikiwe information ya wrong. So eka hekeleheke yin'wana mfanele ku chavalala WhatsApp. Ya ku Hi swona buzile. ku rabiwe swilo swo tala lokaya mavona. Kambe lexi tsakisaka leswi mi nga handzula phepha leri. Yes. Hinkwaswo. Yeah. I say swa njhani? Yeah. Ku ya mahlweni. Lexi ni nga xi vulaka Yeah. eka rixaka ra ka hina eka MLFM. Yeah. MLFM mi nga yi divide. MLFM mi tlanga role yikulu yo yi divide. Munghana Lonene FM vurhangeri lebyi byi nga va kona from 2011 na lebyi nga cinca mi tlanga role yikulu yo yi divide. A mi teka site ra Bujo mi yi divide. Nyamuntlha hi n'wina mi vulavulaka hi Limpopo Poison. Limpopo Poison is Jordan Begraft. La hi vulavula hi Benny na Prince na Joe. Yeah. Ni Bujo ni byele vanhu vo tala ni ku laha ni nga hlangana na n'wina a va nga ri kona, laha ni nga hambana na n'wina a va nga ri kona, na laha hi nga hlangana kona mkhulu a va nga ri kona. Se n'wina hinkwenu mi hamba mi ku ni na makatla na phupuruka. Nyamuntlha xitimele xa mi xi khandziyini mi nga tivi ku xi ya kwini xi yime laha Kgoshimamapuri prison, chikani mi nghena vana va mani mi lava sel ya n'wina. President. Yes. Leswi nga vuliwa hi Prince Rangani swi vula ku Joe Sherman, Prince Rangani na Benny Mayengani se va vuyelanini. Hi rivalelanini. A hi si vulavula hi ku tirha. Mina hi ku navela ka mina Limpopo Poison yi nge he kona. Yeah. A hi vulavuleni hi ti-individual. Yes, and then sweswo swi ta addressiwa hi management. Okay. Swa ku tirha and the staff swi ta arrangiwa hi management. Mina ni telangi swona no vula ku mara loko management yo hi kume eriqingho ku na risimu leri khehla va lavaka mi hi ri endla mi nga pfumela. Sweswo swi nga hlamuriwa hi management. Okay. Mara mina Bujo ni va rivalerini, Prince ni va rivalerini, na n'wina mi ndzonda na kwala ka xitichi xexi ni mi rivalerini, na n'wana mi lwa na mina mi ri against mina ni mi rivalerini. Loko mi fika mi nghena tindlu ta n'wina mi nghena mi khongela mi ti rivalela hi ku mina ni mi rivalerini mi nga karhati Xikwembu. Prince hi minute hi ti makumenharhu second loko ni la ku vutisa swona la ku vula swona leswi mi nga swi vula loko khehla mo kuma papila ya ka management ya n'wina va ku va lava mi ta tirha swin'we mi nge vi na problem. Ni nge vi na problem. Why? Ha ri hava ti-grudges leti hi na tona. Ha khomana hi mavoko, ha khavulana, ha tsakelana. All right. 015 yeta. Vanhu va buka va foyit. Yeah. Music a yi chayeli swona leswi n'wehemela ku khosa ku ti-pain mi twa ngo mi twisa ku vava chayela mali. So Mbuka va foyit. Yeah, ku tirheni. Mina a ni naveli ku va foyit va hlupheka. A hi tirheni. A ni swi naveli total. A hi tirheni. Ni vona vayingiseri la President, I think va la ta vulavula na n'wina 015297855 wambirhi ntsena hi huma so ke vona vayingiseri ka Dzuba ra mina. Hello. Yebo. Mpfukile. Mpfukile vutisa n'wina. Mpfukile mina Escort Motel. All right. DJ Mate ni kombela ku vula leswi ka vakulukumba va lava nharhu, ni kombela ku vula ku ku hlawuriwe mina a ni twa ku vava hi xitalo DJ Mate u tlanga risimu leri ra vaZing Zong na Zeng na n'wi tisa ku ri ri suka kwini risimu leri ku va swi endlekani va vuyelelanini vakulukumba lava DJ Mate mu ngo ni khensa ka Xikwembu ku na khensa ku va xikombelo xa mina kumbe xirilo xa mina xi hlamulekile DJ Mate inkomu la ka King. Hi khensile swinene. Leswi swo vayingiseri loko hi fike makumu eka nongonoko khehla hi vela hi famba. Mina ni nga ku ni tsaki ngopfu ene himpela u vulavula ntiyiso Benny loko a ku
leswi hi le ka process ya peace Yeah. swa ntirho swi ta hlamuriwa hi peace liya Okay. so hi tsakile hi kahle that's why hi kota ku cina swin'we na le showini va nga hlamali loko va vona hi bukiwe swin'we Yeah. moya u clear swinkwaswo hi rivalelanile Joe aka foni ya mina va kahle swinene Yeah. swin'we ya hi endle swo tala swa kahle se swi nge eraseki leswiya because loko ni hita fame a ni ri na Bujo na Prince Eso. a swi nge cinci Ni khensa swinene President Mayengani, Prince Rangane, khensa ku ve ni mi ta mi ta hi byela leswi a mi tivise ku mi ta hi byela swona. Ya khensa na ku tshemba ku nga ri khale se mi ta nghena ka ntirho. Sweswinyana se hayi mi phahla ni mariyeta ku se le ku se ku tirhiwa. Khensa swinene inkomu.